To kardom kado wenda jo hem kintu borong mat hadi ini video selam rong an la si guys kecing sipan lasan langoi pen pini video bang so nang tan share chok palam la si nang tu sapu portula nang tu lang la si guys pinap kini hem biado mane ni ik hem hadi ada masar la si so blog pinap kini nang tu han tek ponong wek po pen palang patek long pon wek po ni tum live long mane ni tum hadi kandan pas time lo la ni tum mane hadi family long mane korjang risomat ada masar la si so excited nang tahan pinap nang tahan patek penong po pinap lo 16 April lasi asa nang update nang pichom lasi nang tem channel long kimi bang nang tem channel subscribe bela pen press kurik na lasi pini ke jo hem do borong ma tadi mane hadak adi man yang paklang la pina nang tahan pera keceng pen last an koson koson step by step keceng koson si keceng pen last an kicho kijun leke aku yuk son son aron ma ni tem ke mane non aron kimi pinak mati di raso wise ko son son si klaim ala nang tahan sop nang tahan nang tan pacini pon lapo pasti nang itu pinap video pala nang tum chong hong mana pinap di pinap si shoot po la video editing nang ko kedi logo logo upload nang kedi pasti nang tum pinap nang tum laso video tek ponong po pasti kadua ndak kardom ni nya tupe